1/5 cy'abantu ku isi barapfa, ubuzima bwabo bukajya mu kaga bitewe n'ibiza by'imvura. Aha ntabwo ushobora kwiyumvisha ukuntu inkuba yatwara ubuzima bw'abantu mu gihe gitoya, bamwe bagapfa abandi bagakomereka. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko nibura inkuba ari igikorwa cy'inkubi y'umuyaga ukurikiranwa n'umucyo cyangwa urusaku rukomeye cyane. Ni impanuka z'amashanyarazi hagati y'ibice bitandukanye mu kirere, hagati y'ikirere n'ubutaka. Inkuba kandi ikunze kugira urwo rumuri rukomeye cyane hagati y'ikirere n'ubutaka ruzwi ku izina nka lightning. Nka ibyo bidahagije, wakibaza ngo inkuba ikora ite, ibaho habaye iki, se n'iki kiyitera? Ubundi inkuba ibaho mu gihe habayeho impinduka mu kirere hagati y'ubutaka n'ikirere byahuriranye cyane cyane mu gihe cy'ibicu, mu gihe icyo bita negative na positive biba byahuriranye bigakora urusaku. Mu Rwanda mu myaka 5 ishize, kuva mu mwaka w'2018 kugeza mu mwaka w'2012, inkuba zimaze guhitana abantu basaga 273 mu gihugu cyose bishwe n'inkuba, abandi 882 barakomeretse. Iyo myaka itambutse yose, akarere ka Karongi niko kaza kwisonga, aho abantu basaga 28 bahitanywe n'inkuba, gakurikirwa n'akarere ka Nyaruguru gafite abantu 27, Burera 18 na Rutsiro ifite abantu 17. Bivuze ko mu Rwanda mu mezi ashize ibiza byateye imvura nyinshi, inkuba ihitana abantu basaga 140 mu gihugu hose. Ibi bivuze ko ku isi byibuze abantu 24,000 bapfa buri mwaka bishwe n'inkuba. Ubwo ni hafi ya 0.3% by'abatuye iyi si. Wowe wari uri kunyumva cyangwa wari unteze amatwi, icyo usabwa ni ugukora subscribe, like na share, ubundi tukazakomeza mu kiganiro cy'ubutaha. Wowe wanyumvishe, ndagushimiye.